كده اشرب ماء. ...2017'den beri bu işimizi yapıyoruz. Pres saman işinde. Yani babam dededen kalma çuval işi yapıyordu, bu pres çuvalları ya da normal dökme. Samaclara sata sata oradan gele bir meslek oldu. Biz bu pres işinde yaparken kepçemiz gelir oradan gelir, helezonun üstüne atar. Helezon dönerek ovamıza iner ve presleyerek çuvalın ağzına atar, çıkar ve tır bazında bu samanı hayvanlar için biz satarız. Çalışma şeklimizin sabah kalkması yok. Biz gece gündüz vardiyalı çalışıyoruz. Yani günlük ortalama 4'tür 5'tür yükleyebiliriz. Sıra sıra mesela 2 vardiyalı şeklindeyiz. Vardiyası biten öbür vardiyaya devrediyor. Vardiya ile makineleri yüklüyoruz biz. Yaz boyunca buradayız biz. Ailemizde hasret kalma var. İşin zorluğu var, sıcaklığıdır, tozudur. Yani özellikle yemeğimizin sıcak olması, suyumuzun doğru düzgün soğuk olmaması, bu işin zorluk olması. Yani onlar var, onlar şartlarımız var ama yine de ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Evet, her şey ekmek paramız için. Sağlık sorunu var ister istemez, göz kızarıklığı ya da tırlarda yükleme esnasında kolların burası pişik olması. Yani öyle hayatımız geçiyor. Mama mecburen bir iş. Fiyat noktasında hem zorluk çekiyoruz, hem alış fiyatında hem de satış esnasında. Yani biçerci hep yüksek satmak ister, alıcı kişi hep uygun almak ister. Ondan dolayı da bu hep makinamızın karımızdan ucuz olmasına çalışmaya gerektiriyor. Yani genellikle bizim bu mesleği yapan arkadaşlar bazıları il il gezer, bazıları kendi bölgesine gezer. Biz kendimiz sadece Mardin bölgemizde çalışıyoruz. İlde gezeler yani Yozgat, Muş gibi falan vesaire geziyor, Diyarbakır ama biz Mardin bölgemizde tek çalışıyoruz. Kış ayı stoklar var, stoklardan yükleme yapabiliyoruz, depolardan. Onlar nadir olur yani çok fazla değil. Ama genellikle sezonumuz yazındır. Bize tek parça yani buğday samanı bir de arpa samanı var dökme bu şeklinde haliyken. Biz hem arpa satarız hem buğday satarız biz. والله أبي بنر أم فرا ده صالن الأمهاتن تركيا فرا أم شخص خو أكيد ما جيش كسوريالينا إجا أمي فا مسلكات دكن أبي إيش هادكن والله أبي زاتني شكاية جيش كزورة حقيقة جيش كزورة يعني أنا هم دبين با ماكينية تمام أبي يا أبي أم 24 ساعات شغلن مثلا حرو أمي مثلا 4 بينج عربة أمي باردكن وسقنتية كديجي هيا أبي فيت işçilik غفرا بر أرزانة أم دبين يعني مقصد أورفا ماردين غفرا فيتي إشتي قال كي أرزانة أنا مثلا فا عربة دهر أم دبين بورصة ميرسين ويدي فالا دكن 4 بينج مليار أم فرا بار دكن 2 مليار 2 مليار ونيفي زرار يعني زرار أبي تبي زرار أما مجبور بالشغل أبي زوري زاني يك أرزانة فيتي إشتي غفرا أرزانة يك إدوا دن هوا درم قش كزاني فرا برجرمه أريو أم بشوف ذاتن دوار ديام تشغلن زاني أبي مثلا حربين ساعات ورديك داقش كيه تبي توزة يعني أم دفا ماسكة مقولة مشتكن أبي تب جزلك يجي هم ديسها توزة يعني مردين ويران شهر لا باجير سنة ذاتن فرا قش تشولة عندي مثلا ماردين هيلا نصيبين هيلا أورفي ويران شهر جيلان بنار هلا حران والله بعز ايش الشغل مسعر بها تراكتوري كابتشي والله ابي ايش شي حال ايش ما قال لك زور والله ايش ما ادري شيء والله ابي بس 3 ساعات عم تشتغل صار بس بالشيف عم تشتغلون بالروح عم تشتغلون والله دورا 6 صار بلو ساعات سيام رابن ساعات بدوا مرابن
يعني بالشيء بروان شغله طبعا توز عم تفتسن يعني نعم مش نعطيني عم تزاني ايش شو قال لك زور يعني توز نعم ما عم توز يعني كل لك عم تفتسن الناس هذا جاي مسكان تاخذ مشكله ممنون عم تزاني فياتي قال لك ارزانه ترى سواء قال لك تشكل فياتي تشكراك اري والله شلون نار وزارش كمان والله غنجي بايش تنين دارنا انشاءات تبي سبارتا مقارنه سبارتا كاس جمرك هناك ام سوريا